was afraid that when I must say, yes, I don't want to be the be a cousin or change ba and any penny on a two on Chedi and Ponyankupon, the Achay and Nedia. Now say, yes, that much Chedi and Ponyankupon. And the Emmy de Panis and Meticamre, echi me who dear, Nansu Umwi Uonka, Otiasia, who they were hodia. Na yengina ye kabumaka se Yesu why are dear sons wo adawrumenti and a yengina ye tiasie ene yasa aba mo offices mu fiefie mu ene ba bia mo wa de bia mo hwe yen na ene ensem ha de bra no de bia hye no se yesi sunsun mu ahintasem ade ahinta o sunsun mu a odwene wa won tiasie na de bia da ye hia papa no sunsun mu de ho ene odi ni dwuma na ye de questions na e de abeda no no so mu aye pa e wo ho no wo de ho amane e de abebo na ene nsem egufia ne dosu papa na mahu se prophet abetena se waye krado na enensem wo ho but mu na nyame edi prophet atomakoma so na ya sorifia yesie na dan de nyina mu opepa mu de kakra to so ma papa se papa jiwe ne fa bua ma sori dan ye ntimi sie ne nyame hira mu dodo anana me ne papa hia ya America na papa o ka se mumumpa ebodi onya eboda sanse dio o kai nyame akwa ne nyame fie no nyame hira embo no mesere wada oso wo baabi afa ne wate yenka wodi bia ba kwa na person de bi bag eka ho anyame be hira wo number na da so no o se papa me dikakra we tum musumu usi asore dan anyame muwa na mumfa we support de mode ye na megiri se nyankopon ebe ko mo ma bibia ayeka papa seated in the studios ma me nko de China afei ye nhye ye nkomo twetwe na se din edi the great agra prophet Nakoah Elisha king of heavens ministries of Fupong kese ko far by papa mo ko ba ye ja ohene the great agra nyame to me etia prophet Nakoah Elisha nyame to me etia the prophet of the moment yes I said we are saying you go sa ne nyame ye nade ko fo adwotu bebia aye too much too I said ya ngosra na no e hia ma obi fro na o ka de wo nyankopon na ngoso ayama na eya na eye me de ye me fe sanse enyo obia na ye odifo nyankopon na no so ye bibi but metise na Nakoah Elisha obi di no dansie o mini ni hia ye nchei na so nyame adam no so na ma me kra na me no ye se no mani age nwanwa ni se Nakoah Elisha no ewiase nyina eye ba akopɛ oh yes ebi ni ba bia Nakoah Elisha ni ba bia and then I was aka the great agra crowd and was so yes okay Nakoah Elisha ni ba bia the meka ne say the ho animonyam hye nyina ma Awurade yeah and then there are some more TV stations on my friend me on person me name program to say Awurade to me no e to hwa to say Jenny yeah yes na ade biara eye hwam ne so wo mfaso no ne di pechi ni kohwehwe okay nti de meka ne say niema Awurade dam Elisha so ye no ebro nipa adwene nipa nte ase ye so okay bi hwe Elisha na wafa Elisha number from retenten untumi ne Elisha nkasa ya ebre no nie so de Elisha be kasa na obi hu nyame kese ye okay papa fa efiri Bible ase na enna ye dwumade ne fa hyase today yaba la yaba o today yaba alabina boafo today yaba ala yaba o today yaba osuro nyankopon yeda wase wahumo bronti ene ye krati ase honkonkro Yesu die jaw be fa me so ne kasa chire wi ase ene aman adomnoti amen amen ebusuafo megide se waye krado yen so waye krado ye nwura esunsu mahintasem eno ya de ankofo ehi omo pa ejeto de bi ko me phone timi freeze because questions are ba no bro ma dwene me tiase so obi si mi musa we and say this question eba makoma kunum te ya de ehi ankofo yes omo se omo so dae no na omo nya aduane a omo di e wo dae no biso no wa hia ma emprepi no aduane di wo dae no ase wakan ba ko mienu miensa bi bara se ebia afei na nipa do wo hunu wonti opese wo hunu se na esite se wo didi wo dae mu a ere ba de ko bi wa kan se mo na ewiase di owo sunsum on neti sunsum nka no correct but di owo ni sunsum no o ka sunsum sem se di wenim no correct
because the won ko kuro no mu da no onim kuro no mu asem agi di onim kuro ni mu no betumi aka kwa asem ayeden e dey atro sunsuma kwa obia ni na adwuma osolo abofo mpimpim obia ni na adwuma sunsuma kwa obia ni na adwuma Elia ni ma Kenya ngobonwe obia ni na adwuma Kofi yen so daye endidi wo daye sumbo se wo bi so daye na wo ye oba na wo didi daye sumu a sa nipa we wafa ye frumudi a ebe sei no obepon abofra no enye yie nyinsen no engina because ya mana de boni yedi obi so daye toa so mienu mprensa na wo didi daye sumu a ye to yare bi te se ulcer anasa fibroid ama sa nipa enti onipa biara wo hwe Nakoah Elisha na doctor comprehend say fibroid eda ne yem wa ye operation baako na asaba no wasa akoye no aba no akoye obi aye fibroid who operation be 3 times still asaba eda ne yem yeah eyen toma we di aduane ayendi obi so daye na wo didi wo daye sumu a eye yare na ye pa ma nipa na honhom fam ebetimi di stroke abre nipa no ebedwojo no prekope ye so daye endidi obi se papa me so daye ne ye hwie dwonso agu me so Kofi shade e friend say diabetes se obi so daye na se wo dwonso ana honhom fam ye hwie a sa dwonso ne kra di gu so a and sa o awe nyina ye den etimi bre wa brabo okay yen so daye entena kam eye daye boni yen so daye yes zamanya bia Range Rover bi na me dem na afi me dem sa twisty so na me twa koba na o ba ka chem se me so daye na me tika mu a ana ye particular car na o kana ka bia Kofi car bia spiritual o so daye sa o tika bia mu a e owu akwantu kwa me des my tika yi bia o to ya de body na o tim na o rai bia e owu akwantu eno nti na me kan se de otisunsun owo sunsun o tisunsun nka ana me kan sem bi so sa de wakokro mu de on de ka kro nu mu de men asem Kofi se wo so daye sa wo te ka mu na wo drive a e owu akwantu ye so daye ntwika e daye boni e tosu biem se wo so daye se wo yi ase a e daye boni o so daye se wo dware nsuo mu a enye daye pa se wo so daye se wo gina musie ya enye daye pa o so daye se wo ye naked a enye daye pa o so daye se wo ti school mu a enye daye pa o be so daye bia na se wo nkuro mu a enye daye pa okay o be so daye na wo maami bia wo wu abre bia obeyi ne hu adi kire wa enye daye pa ye frɛ wo kra afiri atiase fo wi ase okay ensama mi bobo so nyina enipa bia wo hwa Elisha emu daye so bia wo so bia no wo hia odifo bi te se Nakoah Elisha na wo be kire wo daye no de ben ase kire ase okay but aduane de a wo kan ebi obi so be feel say aduane ne bia ye nim type kro aduane ye wo asase so do so pa ebi am no ka say wanya de banku bi hye wanko na ana wo di ne kama wo daye so mu obi so de fufuo bu okra na say be snacks bi ni watra ba bi bia meat pie kakra na for the drink bi abo ase na for Tani mo yenim aduane bia ho asem na wo kan na your specific food bia na odi no na yesu ma kire say yare na atam me kan asem bi say etoa so baako mienu miensa okay ade boni na ye toa emfa ho ni aduane kro emfa say ye tea kura na wo di na ye mu anya ade pa yes yen so da ye ndidi ye didi wo honam fam e ma ye kra na ye ni padua yendidi wo honhom fam sa wo be so daye wo honhom fam a so daye di mpeja ene niema pa eye den ebre wa brabo so daye a wo be so daye no na ebia wo nya be fie wo be so daye no na wo be hu wo be ti nyame abofo ni wo be so daye no na ede niema pa bi na eye den ebre wa brabo because I same way dey ebi obi adwumbe ne kese na kakra because one say obi so dai na oni akesefo na de bia akufo adoto bonkum Canada Japan tinifa ebi a that's why timfimfim no no shem ba bi na de ono omu didi o round table a ano so e kire nipa ne future
Dachi ni nipa kesi ya obeye de. Eh, the same with the anizo. Dabi enya didi ho asem na wo ka. Edi na wo ka me say omu nya table ho. No. Ana omu didi. Ano de enya. Kan say ye nso da ye nye den. Didi. Okay. Be sa wo so da ye hu di party tiru bi o da ye so mu a. Nyame kire wo se dachi say na wo be den. Ebeye. But I can do one dia. Any asante ni wotumfo 7 na wo nkwa so. Odi wotumfo kura ndidi kofi wo boa. Yare no. Yeah, so you better to your from yes. O Sunday, yes, whom be no wood, Obi be so that who mammy, Oberson, I know who are pan or pan neda. Sunday money now as a trip. Ah, there be a mechanic send me says, what now my deep for be so mammy, now coaching say cuckoo, mammy, and mammy wakuno, but 2 minutes a bay you to. And that's all. I will call it for oh, mammy, your cover 2 minutes, yes. Yeah. Kofi make out here say. Shadie bi e kan say ejapade anase ewunyade se obi ewu ni e de ejapade ye den e ma wo say wona udi na ade. Kofi tumi asa di pano what asefo asase so na wodi so say na okomalamfo bi ho okosuma bi okope bambo de de ma sa di para na ejapade afanya sa honhom ba be du sa di pare so. Okay. Ah? Send me free mu me free mu ne 7 me free mu ne day na se me free atiasefo wiase mu a agra honhom me de nam me ma ene machidifo na ye den e fasa adoma chede no. Okay. Besa wo koji suman bi anansa wo koji ade boni bi be hyefi awuwu a enipa wo di wade no on na eso asa ade no so ade so. Okay. Na no musuma busum na no musuma busumo na yendi ebesom jami na no musuma busum na no musuma busumo na yendi ebesom jami Kofi baba ye na no mu edi nkai no ombeso ade abosom. That is the reason amane enipa bebrebe hu nyami besi ne. They are still fighting in life because nyame a oye han ye wo se nipa ni wu no na bra botumi ye han no nipa hu sa nyame no odum se sa de we nkofo ani nkofo tibu adia besi ne adenti na me papa bi a waba atwam ebetra asase so se be ne nsamfu obedi no asase so nyina no se akatua bi wo a enko me papa na so me papa na nso a wawu akosha asamando na ade no a ensusu aso na tra me papa no asamando na aba ne maso bi nta Kofi adenti so na aso na ye de kobo papa am na de sie no no yamfa aso na amu amrem se papa wo kɔ na so no fakɔ na ye de aso ne sa ba afie it means say wo kire bi no nipa for frost be say afri fie aye den akɔ enti sa de so na ye na no ma de so ade e wo ho besi ne kopim wiase ono odi ne nsamfo kɔ na ye ne ye ba we so nsamfo bia wo befa until say wo be hie difo bia wo fri nyame na wo be yi wuti afri sa pam na se never succeed in life na abi to more punishment bi o fa manipa na obedi ne nsamfo no no nkɔ na he aye te asaji so afi de bo bra ne ye bre Kofi ma men ka semon ka kire ne sa wo ye teacher ni me a headmaster and a we teacher so wo shemase yes nda wo kire nkura de wo school enti se akura bi ye mistake a ho na mebusa no but your mimi teacher ni mebusa wo teacher enti se me 7 nyame fa sama obi firi mu nne na se nipa ni wu a nipa ni de okofesi na temu wo awurade ho na nipa ni nsunsanso obedi ni boni asase so de na sefo na e fa sansunsanso no yeah, so a probably Bonnie was school them. Na say headmaster bana onkobusa akrani straight. No onkobusa teacher niya. It means say nipa wua nipa ndi okofesi na temu ni wuachi. Na so ne Bonnie a obeye no asase so de as na sefo a ode ombae no. Omo na be fasade so. Until say obehu nyame difuo bi anyame nsa wo de so. Na obeyi wuti free sapamnas. Ya wa asem wasazi jo. Ya wa asem bone popa. Sunsuma adwuma. Akom chefo ayebi o. Sunsuma adwuma. Akom chefo ayebi. Sunsuma adwuma. Akom chefo ayebi o. Sunsuma adwuma ya. Akom chefo ayebi.
Yeah, so papa we say ya de ne obi e gongo but ni nyina no eni ye nyina na etimi de man but mo amwo no enti na ehun be nyina se obi a wonim sunsum na onte sunsum ase na wo so oba ho na oka sunsum asem e de che papa ye ko enim dia me busa wo se obi ama ne jin kakran kodo abrochire yes Ghana fo ho asem hiame yes but etu de bia utie akwantu mu asem otim so mo no mo bre papa anunti na akwantu mu asem yesi e kan de onim yes unko hoda untumi nka na de ekoso wo na nyini nya na mo de ba Afia omo be ka kire yen cause nsem wo asefem obi ama na jin kakran akoduru ho akodu abrochire mi ka se bia akona buso ni bia no no na ekọ hosel papa wakoduru awie no baabi a obetena ya asem na nka dumso wonya baabi a ya adwuma timi busa se omo sa atibie ni mu a wo brepe baabi atena obrepe adwuma atena no sa nkofo no ede na ta wa chinti a ono nko ade wakodu abroche ohun se wei okosere ya na ne sa kan so ono nko ade besi nne onya bibi nyai onya baabi ntra medase kovi baba hwe sa oba Ghana ha na sa ukokuru bi mu na wo pedai a esan sa oye hoho nti no ya oye de obre pa ye woni pa bi okuru e friend say agent omo hadwire chance okosi sa ni pa so no no na ko china ye den akọ pedai ni bia ye den amaw hadwire papa so obi hwe Nakoah Elisha na baabi a wote wa kwantum baabi biara say UK say US say Germany say Italy baabi owo bia na se baabi a wote ye tu no ana se baabi a wote na ni enji wo ho no mo a na opese wo firi wa wo hia wo kwankyerefo bi obekire the quite for spiritual side say baabi a wo kọ foforo yi no sei na hoye den isite ana to so biem se obi pedai e wo cancel fo ho wo akwantuom na se o pedai e wo cancel fo pese cancel fo na ma wo dai na wadi hu juma na still mum enya bi ma wa frɛ Nakoah Elisha okay se baabi a wo tie tu na wo hia mo Africans fo se abrofo ni mom emmoa wo empe baabi a ya aban de enye den emma wo ntena ene Nakoah Elisha nkasa okay beji dan na ma wo se yen krata asem a beji ama wo se wo baby na wo pesa wo be fandi ni tu kwaya ye begina wo awurade dim am wo bunyame kese ye be ma bi na ahya wo bo so wo pesa wo ware wo na still bema no ye enne echina wo hunu so a ene Nakoah Elisha nkasa okay wo ye bema oba bia ma wo nsa asifam a ene Nakoah Elisha nkasa emwa biara wo nya wo asentena mu ene Nakoah Elisha nkasa na se nyame kasa ade nyina ye di okay yes it na sa akware na wo se nipa ne fa so obi biara wo pedai ana opese wo tu free baabi a wo tekotena baabi foforo o nhwehwe mu ansa okay because baby a wotena ye sa abrabo anko yi a unu say the next place a wo kọ ne wo sa abrabo timi ye etimi koyi ye tum free baby nko baby sa okay yes okay baba minimara wa bo bi deliverance da etisa obo bi da yes bebre tisa honhom fi bi etu obi mu na honhom ne kasafa ni padim come out dey pe twa no ho no David me nye come out now ye dey wo deliverance ne ye dey ba ade ba ko she bi wo ntram pese me hunu sa ade ne free one sam me die ne say yesunsun sorry for se honhom sania yeah enipa no enye ono ona do sabeto so honhom na kwatwa nipa na ye dey edi na ba oh okay ye me count ya mo de mo fa mo san kani David honhom na na twa nipa ne free yes sa woni obi ku wo honam fam na se nipa no ohwe ase a wan na edi nkuku woni obi eku de obeto fam no wa ye den say ne wa defeat that akon no say abawi wa ye den say guys so can you pray ne obi ati we say we lose fight that we lose yes but spiritual no say o bo bi deliverance na se nipa ne to fam a wadi nkuni mo na tamfo so mama musa enta na mpesa asasam no wakon abisi ma asam de enta me musa asa niema we nyina na emsa wayi ma no pa but mpesa obi emu ye o say okọ charismatic churches na what they do ni say mehu no TV so ne menye say bia makọ bia so de mehu no TV so bo say wo to me do achi come out the sabo call out yes pia one mo so
Yes, sir. No show. Mo say kasa mo say oh me ni pa so masi. Oh no. O yes ameja wo. O nana o ne wo ba kra wa meto me. Efie wo nyina me na me yamu. Kofi, me se me. Obeka ni nyina. Agra me o yes ameja wo. Enti ene ye ni hu bia na kanka me ma no. O se no be si akam ya de nyina. Do na ya san. Sao. Do na ya san. Aha. Be spiritual. So wo do honhom eka obi se go deliverance. Na se nipa no honhom ne ba ne so. Ana sunsun bo ne be hye nipa nipa. Wo sofo na wo be kasa nje se fa sa ko bo nipa no. Ana se ko push nipa no so onye de won to. Da bi se ne bibi kakra. Out. Dabi. Ye mo deliverance. E ye honhom no ne be de e be ye na juma. Ye de azofo bia me hu se mo. Obi ko contribution de pian. Oh, out! Yes. That pewuro to that. Obi ti bi epushi wa ko sa to fam. Ai. Eno nya sunzuma ayaresa no. Je mi count ya se. Be sa wo bod deliverance. Na se nipa no, o kasa wa awurade honhom a. Honhom eti nipa no o te kasa. Okay. Enti wo difo no, esansa wo so wo ye honhom mu ni nti no kasa honhom no e den wo te. Eno nche se fa onsa koto se ko push no onye de on to fam. O kasa tia honhom no honhom fam. Okay. Wo behu anu wa to fam. To omo na omo pia ne de yaza. O me ko fia yaza. Ah, obi obo deliverance ye come out dey pia obi bia na yaza. Na go ahead. Yes. Da bi o se sun bu aye stubborn. David. I was so timid ahode ne pam no kakra no timi je. O so for so ho de uja ba bi. And this yam bo deliverance and fight nipa no a. Awo honam ani. Yes, won fia ye den abadi mo no. Okay. Na ko fi wo ko che bodamfo a se e wo se wo di akrokro na heading eche no na nipa no abodam wo ko che na so ayi kokoti ye wo nipa ebrom body deliverance emo omo hwia so oh yes and the go ma wo so fu kwa ya tete na ta ye be ka wote ase ntu ye so fu na ye very powerful onyina ho se obi ahunhun fia be she wo beti watale mu Yesu Kristo share de oda bodam wo sa so fu no wo force nipa no o se hunhun fi free ko okay na hunhun fi ye den free ko ye entu ye so fu na wo ko force obi kama obebo wasum obo wasum so abodam because that time na hunhun fi abodam no abodam o se obi abodam adanu ba ku bi cream so fu bi sugar yes entu until hunhun ne papa okay so fu bia ubo obi deliver dipa nti ebo wasum dipa nti me holu be tete watare no sa sofu no wonte honhom ne kasa okay dia be count ase ebi dipa ne nsuo honhom na aba ebi afie abosom ebi afie nkonya tumi esuma bi ofie na den abehye ni mu beje sansa wonte honhom ne nkanti no be ne honam fam ubehu anu nipa na to ahye wo so because honhom no ba ne ho odin yeah omawa ahomere so obawa anieden so ti so oba no na be ma na prayer kekemo no hwefom se brima wo so wa yede wadi nkunim honhom fam no ubo bi deliverance otofem an wafa ni nkunim de adi so okay besa ubo bi deliverance ni bande so gina wo kuntan a ipa no na de so abeko fie o gina ho kuntan on tofem da na kwai la eno nche se force ne tofem enya hwehwe animu fm to ma honhom ne nkasa nkyerɛw amani bi so de omo hwehwe animu oba bi okwa so de be dam bi obetofo ana se de ba dia asa wonu ngwa na wo honhom owu aso de ma ye chem no de ye no so na de ye bayie do na de ye bayie asoli bi obewuram bi opeso otofem de yuzo atofem e ye jimi asoli bi obewuram bi opeso de so for training nsa obetofem ayazo but okay wo mun so no a ebia nipa ne ntofom ba so for no be she I command you fantiamu ko ojanwa no ko eno so eno nti na me ka kire wo se sofo a wogina ho no okasa kire honhom no ote honhom no ekasa okay honhom so te de we den oka because ebra Kristo kaseti a honhom fi ane wo bodamfo ni mu no Kristo ankotre ne nsa ye den e woni so esanse Kristo a wo ya agenkwa no ote honhom ne kasa nti no okasa ya na honhom fi ni ye den e fi ni mu koye okay je me count ase entu ye difo na so ye honhom ni na wote honhom kasa eni kwai sa afi na do se kwoto nipa no so ko pushi no o yes how you run to me na won ne kasa na won tene nka to yes how obo was more abo kwa akra minimo bi asofo bi obo bi deliverance nipa ni page asofo ne fem brim etasi opinion na bofem because of nipa no honhom na abani mu no won tene nka wo so jona wo se na wo push no honhom so oba wa ahoden so
Uko aso dem ko aso mo ball wrestling. Obi timi tunu na deliver sipana I said mo kontoko na dey aso wo bie mama ya te ye ho asipa nya me shira na answer questions no bebre wa ha but ye dey mre na ye adwumanti ye be try say beti wa boso nkakra say obi afọ obi say na spiritual father edu sa amre ya menim say ho de wani che ho pa spiritual father de nkofo wa mo no ne a omo spiritual father de woni do Elisha Mados yes anajo so na ye no kra wo da so dire mu a Kofi say ye da kenyini okay because o da obone fo obinya wasefo okay anajo de wo na ja ye wa juma na crashing nkofo anajo nko a ye wa asofo so dura na jo omo nam sports bi aba ne nam bra na de achi but ye de ona ikure sunsun che ya wo hia bi wo kwa so honhom na ya wo hia bi Kofi na sebe na wo kan e de mo bu a wo se wo hia me de adwo bi kra brɛ na wo bo rani pa ne busua mu for spiritual Kofi ye say sai wachi because if you all why if you all ding obetimi de adwuma brɛw tu so we die ni pa ne sai wo wura honhom fam say ni pa we efie pa na wo free mu ntine wo brɛ sai wachi but ni nyina mu no ni ye gina mani pa no nyame ani mu nyama iden ayekes nyame hira wo pa de ntia make spiritual father asem say okofo bebre a mo spiritual fathers a afimu ni nyina wo hu hwe mfa ne ba ho enka henche ne ba from January ekosi December 31st on friend say me ba ma hu say ni say na isi ya kom kire ana bompai ohu hwe etimi sisa ana say papa na am say ngoyi Kofi onim bibi achem ye ka say spiritual father kra enede kire me mu obi a ono na oye wagya ewa awurade anim na bibi biara ebe koso abra bom na wo de wonim me fa nsa wo de oye ni frani wonim better sansa wo ye agya ono na wo di wanim wa awurade anim ntini bibi ebe koso o side honhom fam bia no nyame honhom ba be da na di ai den akere wo agya no wo spiritual father no na wa fra wo se me ba enne sei ni se nyame ai den abeka akere me afa wo de me ka wo ti ase na se odi obi aye spiritual father na nipa no be 2 years 3 months 5 years 1 year na nipa ni ntimi nka wa bra bobu ahinta sem bia ankere wa Kofi baby a wugina no awie ehyew awie aseso no obi apese wugina nyinum se de be ya na koma be de enti nipa na wudi nachi as a spiritual father no onhunu hwe nka ankere wa free na se if your pastor can change you yes change your pastor yes they make out here okay and nipa na wo friend say major spiritual father all the time wo bibia wutimi de sow seed now they aboa no nipa na konchene kra wonya bi nipa no wonkonyame anim oda na wada sa nipa we besi da your spiritual father obeda no we Japan wo honhom fam ohia brantie anyame honhom ye den ewo ne so obaso chese nkokrafo no wo nyame adwuma mu nya adwuma ne ya to wo de brantie be che bia se omo nyini wo mu peni fie se ye fa wo nya yi kawasem alabina ya wa difo omo ye omo tiwo dwene omo nyini omo da so ye adwuma no Kofi ma me kase bi ka kire me eya na o challenge me kwai bi so na bi to de bi wo yo penfo wo Kofi tie me kase ye nim penfo e wo ene kawasem shaka bi te say articulator no wasin kran kwa so na se Land Cruiser ebedi na chi a wan de be san de say de aye de Land Cruiser no ko oh me se wan de be san de yo ko Land Cruiser ko da enti se wa for be as a spiritual father me se unhunu fa so be a free spiritual father so free na se obema awi ahyewa am wagu but obi oye wo spiritual father no e wo se wo de wo gina nyinu mu abrabo na wo bo no e wo se de emetimi sesa na wo no se me fa papa yi as a spiritual father no nyame ahyemani mu nyame ayewe na spiritual father wo tena se e wo unhunu hwe ko fi fa so obi ani so the whole year ontimi hu wade bi aga yes hey obi o kra so wo hunu eso ontimi ntwem ontimi nya ho hwe je me ka woti ase obi wo hunu obefra wa kan kyerɛw eso ontimi nsi ade wote wa na ade na to wote wa de kro na de ato but Nakoah Elisha de esansa me yesusumuni na me de agra honhom na ntimi ka metwem okay odun se si ubo enu nti ne ye ka ne sai wo ye ose ade yo nyankopon wo ye okasa preko ose a oyo
I was for Nakoah Elisha na wote ne nka no na se ne osika ne nsem ne de in fact anu ntina wani agye ne ho abesi semre said ya na nkofo bi hu me no sometimes I need to ask questions because sa man is obi ti ba bi ka ada na Nakoah kra o kan say wa musa na ma ya nte ho nkyerase na se ntina ho na wo se me push na man kan nsem no eno so dey very clear because car sebi say ye tua na ye dada na emu no si kwan so a wankasa you should know. I also know. I'm going to make a bit to the end of that betu. Penny no aye adwuma na adru ba bi utim say to de bia penny sam no wo mu a emmanuel makofom kakra ba mrante ne de hey wonsim we mrika bi o mu du betu no nyasem ketua tu hia great agra prophet Nakoah Elisha onyo spiritual father nje sunsumu siaka o sunsuma na de how na every so number ne da so no but ya homa na ya homa no kwafo otini ba bi ya sefra homa trofo se yen dealing with ahoma trofo wa ya homa na ya homa no kwafo frɛ prophet wa homa no kwafo no so na nyame enam ne so ma how ne amane bia wo nam bia no umfirim na me giri se wo de aseda be ma twedi amponyankopɔ baba ye guso nkomo twetwe ba asem we de sebi mame ntire ma no ye because anhwe ya menya asem wa obaga da ha ye okrofo bu otimi no oba atena emfirihia num no nware no about TV asemo obi ni obi ata 10 years o ma didia adidie style be do o ma dibia aso aware mem adidie dia hibi o say ye di o mu dia kama o mu didia on okay anto de bia mpa sam nhame but wan kasa wonim o ma didi edie dia hibi edie na so your warefo yes nti dia hibi say edie na o mu di kama okay awarefo yento aso but o mu nware what you say o hwe obi tise smart sia one ba na twempna 3 years onwa ono kwa dem say wo fom kakra but 5 years ko 10 years no ono oba ye tena dia warefo ye bia omo ye bi enso aware no omo nware obaga na edos wo hapa omo wo mo ma etiye mfa ne se nipa ne obi atra 5 years to 10 years omo wo mo ma wie na afi no mate omo asese omo ba be ware ye de akọ abusua nim de akọ nyame nim me pa chaw enhira awarefuo nya no ombenya bia na akofo o ma hwom bia o o ma yomu bi papa na ne o mu ware e ba cha aware mu asa o de adesuo bi besoa mi this one say ne akofo question na se me musa na me musa o bi kofu ni bibi ka che me jesse osansa fa ade a o de kire wa fa nkosora ye hu ti ma so sia na to yes kofi papa check provision store ye wani mu he ubetimi akoho ukoho anu afa ade na ode pire kasi ni be si ahwe no ye be hwe buruta ye be den ye pa ukrofo kwa na che kofi papa nti wo ho yi se wa wo ba wanyini wadu na ware mfie so na obi mbeje ni mfiri won nsem a owo ho kwae se wona wo ba ne koda anka kwan de bi ni ho sa but se de se ne nkofo si ye nkofo mai de owo ho kwae se ona wo ba ne koda na anka kwan de ke ni ho kwae nye dan eni ho kofi enti se wo ton ka na obi beto ebe fa wo ka baako ekotwi ka ne be ye 10 years 5 years na afi wa ba se wo betwi aka ne ka kofi wani be kwan ne be ye sare no okowem kwan ne be ye sare kofi papa me pese me ka kosi se se over to who we dia no hye no je be adi fa de etimi nka bi kra asemeni wo de other to aso de so o ton ka no obi abefa ka ne se mi kotwi ni fa ma betwi aka enti so obi hwe Nakoah Elisha o ye oba be ma ne watena 3 years 4 years 5 years 10 years demua na fe no se wo ko ware wa wasisi u bebre Nakoah mema ne ho to basi asebuwa da mema ne ho na second emranti bremu nshira o maba wa bremu nshira no unya no se de wo se nka unya no papa yo emranti bremu nshira yes ene o maba wa bremu yes o sa yes it is obi ware wo ne maba wa mu nshira ne do nshira ma dipa na bra okay mate dia make out ase nshira ma ne se ubenya the age of oba 24 years 25 years no wanya obema 27 years bi na ma ware omumrant brem ahye nyame de ben animonyam na woni bema ne kotena be 6 years 7 years o ya fe no obe ware bi
Sabre na wasanka wo ma me no papa mu nya ni monyam hye bi wo mo so pan ni mfie mu no wa ma sa ni monyam na ntimi ya ye den anwie pe ya ma wo mo de make out ya se entinka wo se was dru ma ba wa bre mo wadu wa re so no na nka be ma na abeji wa fra busuansem na ye ni monyam sha ma wagya ne wo na na wo de one be ma ne kotena ko wo mo ba kwadwa nya 15 years akwasi nya 9 years we nya 14 na afi na be ma ne so all be ware wa kofi Ozi yes. But na say nkofo so feel say I was here testing e makakra hotels because o kota dia. I so testing na hu se bibia ejina so ka. O ma mu se ma se munye. Ntu te se bi oba no hu ne ho ofe bibia e kama. One test e hu se o se de na ma duru susu mi no. Enti sa o na se nipa de. Papa don't to just imagine o baba so akoba bi. Na ya wan ko test be me. Na okoba na bema no sebi mbodi mpadifo manima papa we de aya asem bisa na mebusa na obekọ aba na bema no tisi anti papa mpacho nti ubai na ni beje papa ni oh tone biso munti ngofo bia sigagbe ni yie mu no mpadifo se o kwa aware a busa see you Kofi Oba mpanifo so wo kwa ware ayabisa enti se wo kwa ware no na wo kwa wo spiritual father wo se papa be ma se mesisi wo be ware me papa oba se mesi na mahu na me pese me ware eye die ya sa nipa na wo de ne ho asema beja wo spiritual father nyame be dai sa nipa de ho ahinta se mbia na ko Elisha nyame be yi be ma na wo se no Kofi nyame otumi yi gofo ayi se dakro ye ni mfia pem na mfia pem ye de be ne dakro enti sa nipa na wo ne ekotran awurade nim de wo manimu nyina no aka te se be ma na yi so se nipa no nye the right person ma wo future awurade makwai oh okay okay nipa na wo kokon na kotu anamo no se wo ye twokra mpa me meka de akere smart e de Pedro ye mwa esa be hard Pedro ye mwa kra se ne papa e kai dia be hard de make out ase enti se wo hunu wo bi na wo ne hyehya aware mu ye bibi na atwam for so many years nipa we ohunu se be ma no wo sisi no okay oyo ba ja oye be ma so wo hu oba bi da bi apese mewaro na oba ne makwaya hunu so oba na obu pasea oyo bi a wo hwe Elisha wo yire ne wo na ene na kwa Elisha ay asem kese oye oba okunu one wo na ene na kwa Elisha ay asem kese niema bi e koso honhum fam ne behwim oyo bi a obi o say o housemate ene okunu obi bi ye and I say ukunu o suspect say ukunu ne wo ba bi wo bibi boni bi ye wo sumase and I say ukunu e fa wachi wo yere fa wachi bibi biara wo pese wo hu wo pastor mu bia no ene na kwa Elisha anu tira Bible kwa jerefo yenye hwehwemu yen kire wo sa mpa tumi e wo ho what you say because enema bi wo say reveal man kofo wo say say de ma adwiri susuo de ma adwe chem na etisa na etisa Adam Bible Adam Bible dadai Adam Bible Adam Bible dada Dadam Bible Dadam Bible dada yenya yo Dadam Bible dadai Dadam Bible Dadam Bible dada Dadam Bible Dadam Bible Dadam Bible Dadam Bible dada yenya yo Dadam Bible dada baba Bible yenya yo boda Bible e Christopher eki inti mesre ohwefo Elisha say enyai Bible Fama Nokwafo ne fa ndi dwuma sense ye won nsem ahodo obi e pese ye nhwehwemu awa ha yes ne yedi ka o krakro ama nipa na te ase se ona dwum ye ne kesene ne wo bibi hu na odwene hu a onte ase a nipa ne wo se ofre na yedi Bible no eye nhwehwemu e de ma no se ne be ye beboa na setan na brabo no wahunu ade ni mu no kre afri kontompo hu Bible ya wa fai no won se mienu bi a me pese me busa ho na de Bible no ye nhwehwemu ma okay menim se ye tie de ekoso nipa adwene mu a aya na esefata se ye be me hunu ensem na nkofo bi ka ade atu nkofo bi so no emu no kre se ne be ya adwene be ye fine yes ye de Bible no kofo hya se na ebinum nte yase but the need nkofo be hunu se ne hia ehia
Yes. Say ye be hunu sa ade no. Yes. Na ye hunu ade ni mu no kra. Ne be ye hwehwemu bi na ye hunu se ne nsem bi ekọ. In fact, ade bi abrom adwene ni menti ase so ache. Okay. Papa, Ghana ha me nka ba bi foforo because Ghana me. Yes. Se oba betie gina. Yes. Na sebi onfa obi a ho, ofa na akomo be di watam. Oba yaw. Yes. Many a day ni tra obi a sebi so ye mampani a wan sem betodwa obedi watam. Oye police ni a onfa ho obedi watam. Oye soja ni a onfa ho obedi watam. Se onfa ho ni se na ka sa atitire ni nya minister say dey na wodi o matam na ka wo ye assemblyman. Okra dem say wo ye nchina wa yire. Eh ye hwan ya. Nipa make na sem ye Afia Schwarzenegger. Oh, okay. O hye akukudura ma mi wo. Eni se ye o kan se mo se be otimi ka se o ha budi wiawia tim to kan se no ma. So say ma mi mesi afem wo na asem wo. Yes. Oba mente me ho ase. Se oba betumi ayesa na sebi mpredua se wo bibi ta na chi. Se ko woni bibi pa anka bai na ko bia ko bia kana no otum dada. Bibi te se den. O se bia wo sunsun bia eta na chi a. Okay. Mbe se obusa Bible no kwafo ma me se. Afia Schwarzenegger Ghana ni wo ba obi ani ni bi onim ni pakro. Kasa o kasa ni bebrebe wo Ghana di nkofo atam tutuma ni mpedifo ni ade ade. O sunsun bia bakena na. Ba nyi sakaba na ko bi kra aje ni bibi etia no. Ye shade. Tu de busa ma me da me hwa. Ye shade. Bible oye Nokwafo Afia Schwarzenegger se oye nipa tuntumu a tware kwaja pokunsa nifa so a Afia Schwarzenegger oye nipa tuntumu a kwaja pokunsa nifa so onye nipa tuntum na oye nipa kokwa a kwaja pokunsa bonkum so ntentem oye nipa kokwa a kofiu Afia se de obre oye kala me akane ne de no etuma se de Afia ye ko afeso Bible oye Nokwafo Afia Schwarzenegger se owo honhom bi edi na chi a tware ko ajapoku ne nsa nifa so owo honhom bi a agoro yes bibi oho enye kwa nigga what okay when I say papa enka adi we yama me well fine obi a entitled to an opinion there yes. But say Afia timi yes adi we unhunu say pani bi anaka say ye ne kokot ye tina tumye govi ewi ase di owo tiginafo no onu na wo ye bibi a onsuro yeah na wo ti hoi o papa ni bi o maami ni bi a onsonson wo me she dem de bia bet di owo papa wo bi o maami wo bi no o ye bibi a onsuro nti onim di o gina so nti a owo sa akokoduro e de ye de o de ye bia ha nti se wo busa de kiri asem ete sa de a na honhom wo ho okay since Afia if you do too much o brutal oba besi a o si ne boya de ma mema kura hye de second ya santo a kan one na mema nyina atigu Afia in fact enipa do me po asem ne do so me kura me feel but I na tenie kakra na ha adwene je ka obeti so ma ye de aka ye pepa ye chiaw akwaso kokwaso be pesi ehunu se wo den enye kwa sanse hunhun bi eta wachi yes I'm sure say the Bible na kan bia sa na ade na ete baba ti ma ba ko pe no manfo nkasa na obi biara o hwe Nakoah Elisha efri ne dayiko so wo pese wo hu nyame kese ya ene Nakoah Elisha nkasa wo pese wo hu nyame tiri mo po wo pese wo hu niema ebro wadwene ne wankasa wo nti ase so a ene Nakoah Elisha nkasa afei so subscribe to Nakoah Elisha TV ne ho na wo be hu niema wo hu bida nyame onhyira wo awujafo nyame nhyira no ntena ni mu nkyerɛ aha ene ye de wo si enne twedi ampo nyankopon ayade ba bi odi abeduru ye danase migide se so wahwe am wani age asira ne fa ma twedi ampo nyankopon ne mu namba na eguso no wonti ne de ato so frɛ na ne Nakoah Elisha the great agra twetwe nkomode ha obi a ne nyankopon bedam ne so age wa frɛ ma wo so wani de awie opɛ midin ade kofi pokuma menchia omo ewo chemical tv nyina adwumayefo omo wa nyina mo badwuma ya me nhyam no ntene mi midin ade kofi pokuma nyame adoma na wo twese na ye behia ye wo bi ade bebro yakra mo nyina